Bazı aytib koybaysızbı? Bu 35 lira otası boğuz bu. O geç boz. Geç boğuz da. Soda oldu baykes. Can geliniz. Alarmanдар. Алып сатарлар бербеди. Беріп отыр. Qancha berdi aytib qo'yamizmi? 25 ha? Qancha tish bu? 6 tish ya. Rahmat, sodangizni bersin. Sonun qo'y ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın kattalıçıları. Alыс жактымдан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 9 март 2025 жыл. Алдыда Чүй облусу Токмок мал базарынан сиздерге кой, бодо мал баарын көргөзүп беребиз алдыда. Сиздер каналды колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан сындырып басып көрүп туруңуздар. Рекламалык номерлерибиз 707 388 350 номерлерине байланышып мал жандык сатам десеңиздер байлансаңыздар болот достор. Анда эмесе алдыдан карап кеттик тугандар. Сиздер колдоп туруңуздар. Тарс. Assalamu alaykum. Жигит канча экен мотекелериңиз? Бааларын айтып коесуң. 7ден, э? Бул эчки улагы мененчи? 10, э? Сатасыз да, же алдыңызбы? Сатасыз, э? Жакшы, содаңызды берсиз кана. Могулар канчадан болду? Канчадан экен? 22ден дейт. Мына. Тугандар 22ден сурап атат. Мына базардын көрүнүшү. Мындай музолорду да тартабыз. Канча? 31 дейт. Сеникичи? Я. Канчага сатып үйдү? 31ге? Ой, машалла, сатып жибериптир 31ден мына. Көрдүңүздөр? 31ден саттыр. Кана кой базарларды көргөзүп беребиз алда. Канча экен? Майка коюңуз. Бас 25 дейт. Мына жайлоо айдайт турган торпокторду да тартабыз. Алдыда турганда bir сурап коелучу. Канчадан болот баалары? Канчадан? Канчадан сатылды? 42. Ургачылар, мына көрдүңүздөрбү? 42 миңден реальный баалар сатылыптыр мына. 42 миң сатылыптыр. Тугандар, канча экен коюңуз? 20. Мынычы? 16. 16. Жакшы. Мына YouTube. 20-16дан сурапты. Канча экен байкеси? Ассаламу алейкум. 16 кос менен, 16 кос менен. Мына биз кирелекпиз базарга. Базардын ичине кирелекпиз. Сырттан эле соода болуп атат, кээ бирлери сатып. Алып сатарлар ичине алып кирип сатат да. Кана канча экен байкеси баасы? Мак. Тиген алып алдыңызбы? Жок, өзүм келет. Канча экен көк кочкор? Баас 32, тиши кандай? 4 тиш, 32 дейт. О, машалла, кимдики бул? Ассаламу алейкум. Тасыр кандайсыз? Ден соолуктарыңыз. Канчадан сурап атасыз бул? Торпоктой болгон кочкорлор. 150 миң. 150 миң ар бирине? Бул канча тиш бул? Не линия байке? 4 тиш айыпский линия. Айыпский линия 4 тиш экен. Мына куйруктарын көрүңүздөр. Жаңы 4 тиш болуп тур. Тугандар. Муну козуңузчу? 3,5 ай, 4 айлык козу. 4 айлык козу канча бул? 35 миң. Бул 150 миң, э? Бул кандай? Bu Nasorogovский линия. Bu карабы? Кара Насорог дейт мынакей достор. Кастяктарын көрүңүздөр. 3 жаш кочкор камерага батпайт го тешкен. Мынакей. Мунуңуз канча? 150 миң. 150 миң, э? 150 миң сурап атасыз. Могучу жүн алынган. 55 миң. 55 миң. Мына кочкор ал. Кочкорлорду номер айтасызбы кызыккандарга? 502 менен 20 34 73 номерлерине байланышсаңыздар болот. Мына кайсы районда болосуз байке? Новопокровкада, Бишкекте экен мына. Новопокровка. Содаңызды берсин байке, э? Биздики канча экен? Ассаламу алейкум. Кочкоруңуз, коз кочкор. 23? Мына 23 коз кочкор. Канчага содо болду байке? 20га бербедиңиз, э? 20га бербептир. Жакшы. Рахмат. Муну жерден да көрөлү чарбаларды. Алыстан чыккандар. Канчадан экен? 18? Кочкорбу? 18 коз кочкор экен. 18 дейт. Мунуңузчу? Бул да 18. Экөөнү канчага соода болду? Экөөнү 35ке? Экөөнү 35ке бербептир. Жакшы. Тугандар, алдыны карап көргөзүп беребиз сиздерге. Мына ассаламу алейкум байкес. Канчадан экен койлоруңуз? 25ден сотто. Булар боозбу, кысырбы? Козу. Козулар, э? Козулар экен. Мына 25ден сурап. 25ден дейт. Канчадан бербедиңиз?
22'den beri. 22'den? Yaxşı. 22'den beri berdi. Bagalarınları düşüreli baykem. Assalamu alaykum. 6 koçkar 4 yer içtesi var. Mına 6 koçkor, Kozlarımız 4 urgaçı, 4 aylık kozular. gelişip beredi. Aha, 19 mingden sorup atasiz. Gelişip beresiz deydi. Gelişim bağda eкен da kıskası. Kançadan berbediniz baykes? 15'ten 15'ten suradı, 15 mingden suraptır berbeptir mına. Жақсы kozular eken bagalarınlar, Dağı var, aytыңız, Eğer 755 755 26 26 0168. 0168 эгерде кимде ушундай алам десе мына байке менен сүйлөшүп чалсаңыздар болот. 15 миңден бербептир. Канчадан бересем айтып коюңузчу. Көрөрмандар балким алам десе. Болса 10 баш салам десе 17'den beredi. 17 миңден 10 башты берет экен байке мына. Машинада даяр жеткизип да бересиз, мына чүйдө. Чүйгө жеткизип да бересиз. Можно жеткизип берем. Кошуп берсе. Кошуп берсе. Сүйлөшөсүздөр ал жагын. Жолун. Тағы қошқанда беріп қойын 708 708 менен 68 68 78 78 77 мына ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Ош экен. Макул байке. Содаңызды берсин. Мына 2 кой канча экен? 2 кой. Байке. Канча экен? Алдыңбы? Канчадан алдың айтпачы? 39. Экөне? Боос бекен? 39 миңге алдым дейт экөне. Мына, буланда. Бул бала алыптыр. Жанагы эчкилер кирип баратат базарга. Мына. Достор, эл көп мына. Охо. Тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Алдыңбы? Канча? 19 миңден экен. 19 миң. Канча токтуларыңыз семиштери? 14 жарым. Bu urgaçı bu erkek. Bunlar 13'te. 13'ten he? Yaxşı. Mına. Bana verişti. Kançadan berdi? Kana 37 verdi. Üçünü 37 ming berdi. 38 pul dedi. 1000 so'm ortada he? Mına. 1000 so'm ortada 37. Okon sattı. Ekon kançadan sattınız? 14'ten? 14'ten. O yaxşı maşallah. Sodаңызды берсин байке эми. Эми эле таң атып атат буйруса содаңыз болот. Мына очолор семиз кана көрөбүлчү кана. Байладыңыз да буларды. Мына семиз экен. Тугандар, очолорду көргөзүп берейин мындай. Алдыман чыккандарын тарта беребиз эми. Биз тандабайбыз. Туган ассаламу алейкум. Канчадан? Общий 130. Сколько голов? 3 дейт. 3 баш э? Мынакей. Канча тиштер булар? Канча тиш? Айтыңчы бул. Неме экен? 2 тиштер экен. Бияк мындан улутунда окшойт. Канчадан бересиз? Үчөнү. 115 Üçünü 115'e veret eкен байкен. Макул, рахмат. Содаңызды берсин. Мына ушундай достор. Мал базарга кирип баратабыз. Каяктан көрүп жатасыздар. Сиздерде кандай болуп атат? Аны дагы жаза кетсеңиздер болот. Могу койлорду көрөлүчү. Байкес, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Койлор сиздики? Кандай ден соолуктаңыз? Канча тиш койлор булар? Жакшы койлоруңуз бар экен. 6 тиш койлор экен, Боз, кысыр кандай? Kısır koylar. Кысыр койлор, Баалары канчадан болуп атат, байке? Radyosa bilek maz giydi. Ya. 70 bin. 70 миңден ар бири. Ар бирин 70 миңден сурап атыптыр мынакей. Жакшы линиялары барбы, байке? Şirokki. Широкийнин линиясы экен мынакей. Өзлөрү да широкий экен. Бойлору 90. 90 экен бойлору мына. Kulak 19-20. Кулак 19-20. Базардан деле алса болот, байкеси, туурабы? Ya. Базардан деле алса болот, жакшы койлорду. Конечно kulakta. Анан интернеттен 20 миң доллар, 30 миң. Kupağa çıkar ol. 200 bin dolar. Мына ушундай экен. Номер айтасызбы кызыккандарга? 705. Мынакей. 705 менен, 03 67 90. 03 67 90, Кайсыл районда болосуз, байке? Isıgata rayonu. Ысыгата району Кантта болот экен. Мына туугандар, бир туугандар Кант шаарында болот экен. Рахмат, байке. Жакшы кочкордой болгон эле койлор экен да булар, Дон Кабар деген канал. Дон Кабар деген канал. Мына. Дон Кабар? Ушундай достор. YouTube. Мына достор, көрүңүздөр. Базарлар болуп атат, алып атат, сатып атат. Канча экен? Канча калдың? 13 менен. Козусу. Мынакей, аксакал алып турсуз, Козусу менен биринчи козусу ушойт, 13,5 миңге алдым дейдими? Буйрусун байке, Жакшы, кой. 13,5 миңге алдым деп байке. Жо, биздики Дон Кабар деген канал. Мына козулуу койду алып кетип баратат байкем, 13,5 миңге дейт.
Жақсы достар. Алғанды сүйініп алып кетіп жатады. Сатқаны сүйініп саттым деп қойып кетіп жатады. Базар шундай. Ассалаумағалейкум, байкесі. Қаншадан бұлар? 19'dan. Бұлар эмне, қошқорлар бұл? Екі бішмал, екі қошқор 19'дан сұрап жатады, байкем. Байладыңыз бе? Қаншадан болды сода? 15'ten beri oldu. 15'ten бербедіңіз, Қаншадан бересің? 16 жарым, Содаңызды берсін байкесі. 16 жарым мыңнан берем дейді бұна. 15'ten бербепtir бұна, туғандар. Көріңіздер. Тоқмақ мал базарынан көріп жатасыздар. Мына жақта да бар екен ғой. Ассалаумағалейкум. Қанша екен мынау? 105 lira oldu. Kurup bu. Төртеуіне бі? Төртеуіне 105 мың сұрап тұрмын. Қозылар дейді. Байладыңыз де? Байлап тұрмын. Жақсы. Қаншаға бербей атасыз? Сұрады базар? 100 болды. 25'ten 25'ten бербей тұр. Содаңыз берсін. Мына. Қаншадан бұларыңыз? Мериностор. Al boğuz bayka. Boğuz. 13 жарым мың. Boğuz екен, мына. 13 жарым мың. Бұны сөчі? Yirik bayka 17 al. 17, иrik. 17 дейді байка. Мұны боğuzun қанша? Bu böyle 13 jarım. 13 жарым дейді, жақсы. А мұна қозылар қаншадан? Ассалаумағалейкум. 5'te. 5 мыңдан 15 мыңға мына. Бұл қанша? Бұлар қандай ол чоңаяты еме? Süt еме içe Жем Soska benim böyle. Соска менен, не? Kaşka roz. Шашка, қысқа соска менен ушундай екен. Туғандар. Мынаки алдыда дағла көргөз бере беребиз. Мына жерде дыйкандардын көргөз бердик азыр. Анан ичине кирип бираз маалымат ала алам да. Кеттик туғандар. Тиш жарып коюптурбу? Тиш жарып коюптурдук. Тиштери чоң чыгып турду, Тиш жарып коюптур, тамашалап тур. Байкеси, ассалаумағалейкум. Козулук ойлордун баасы канчадан болуп атат? 18 жарым миңден, Жақсы. Мына 18 жарым миңден козулук ойлор, козулар чоң болуп калыптыр. Өтө сонун. 18 жарымдан баалары. Дагы түшүп берет да, айткан баада. Туурабы туганда? Мыналарга канчадан? Ассалаумағалейкум, байкелер. Баалар 18'ten. Меренос бул. Боос, метис дейт мына. 18 миңден. Канчадан сода болду, айтыңыздарчы бир. 17 jarımdan sonra da 17 жарымдан бербедиң бе? Машалла. Канчадан? 18'ten бересиң. Молодец. 18'ten сурап атасың өзүң, 500 сом түшүп берип кой да. Болбойбу? Каяктыкы булар? Кеминдик. Содаң берсин, базар эми. Базар мына. Ооба. Жакшы. Содаң болсун. Мына достор. Алыс жактан көрүп жаткан бир туугандар көрүңүздөрчү мына. Мына канчадан экен булар, тууган? Байкес 19 deyt. Bak 19'dan deyt. Bayke assalamualaikum. Qancha ekan qo'chqoringiz? 35 proszę. Ha? 35? 35 ming deyt. O'z qo'chqor 35 ming so'rayapti bayke. Qanchaga savdo bo'ldi? Gol. Ha? Gol. Нет. Biz yaş ekanmiz. Ba qancha bo'ldi savdo? Не знаю, не мерил, но... Нет. Брат, рынок сколько дал? Сколько не дали? Уже дают 23 дают. 23'e beribeptir da. 23'e beribepti dostlar. Bunun qancha jigit? 50. Ha? 50. Qo'chqor bu? Ne liniya bu? Admiral deydi. 50 deydi. Quyruq başlarını görgöz bereyim. 50 deydi. Yaxşı. Bugün mындай qozlarda көп ekan, bugün el azroq. Mening oyim jeke. Qanchadan qozlaringiz baykesi? 13'ten. 13'ten surap atadi. Urg'achilar bu. Erkek urg'achi aralashsa, yaxshi. Buni qora kimniki ekan? Qora kimniki yo'q ekan. Qarab ko'rish bu yoqdan. Tuğan assalomu alaykum. Qora kimniki? Ya. Qanchadan? Balar. 20'dan 30? Ha, 20 mingdan 30 minggacha surap atgan ekan. Siznikichi baykesi aytib qo'yasiz bolalarni qo'ylarni? 18. 18. Bo'z qisir? Qisir. Bunalar 15'ten, 15'ten. Alaykum assalom. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Qayaqda? Ha, bulardı men tartib ketganimda, жаңы esi yo'q deb aytdi. Aytingizchi, mana baykam esi ekan bu yerda. Xudoy bo'lsa, üstün qochqorlar. Aha, o'zingiztiki. Aha.
Бүт qo'chqor bu yerda. Qo'zi qo'chqorlar. Бүт qo'zi qo'chqorlar ekan mana do'stlar. 25 mingdan 40 ming so'mga cho'yin. 25 mingdan 40 minggacha. Cho'nglar tish buzelakmi? Ish buzilik Buzelak ekan do'konlar mana. Qancha bosh bor bu yerda bayka? endi 17 yosh. 17 bosh. Charba. Charba. Ne liniyalari bor bu? Kichkina bor qo'ydim. Bor, aralash. Nomer aytasizmi? 0700 0700 71 71 18 18 93. 93 nomerlarına baylansanızlar mana. Tele qo'yman. Ha, bozor qanday bo'ladi bayka aytingchi. So'nim bo'ladi. So'nimmi? Ha, yaxshi. Buni qo'ylar qayerda turadi ham qo'chqorlar? Bu Kengeshdan bo'ladi. Kengesh, mo'g'i Isqatar rayoni. Isqatar rayon Kengesh. Kengesh ayilida bo'ladi ekan. Agar Ustun charba Kengesh KG degan charba. Kengesh KG degan charba bor. Mashallah mana baykamdagi charba ekan Kengesh KG degan. Bor bu da qo'chqorlar shunday. Tavab beraverasizmi klientlar chalsa? Xudoy bo'lsa. Buyursa, bağların gelişip kalsanız. Buna çalsanızlar bulut ekan, tavap da beret ekan baykem özünün çarbası. Don qabarda. O don qabar. Постоянно ko'ramiz. Görüyorsun mu? Allah razı olsun bayke, rahmat. Buna baykem meni tartib qo'ydaydi. Biz ezini istep жүрдүк, o'zi kelib qoldi. Gördüңүздөр tug'anlar. Çalıp, baylanışıp, buna kengeshte turadi ekan. Qanttın ber jag'ында, to'qmoqqa kelayotgan jaqda. Shunday bayke, assalomu alaykum. Qanchadan qo'ylaringiz? 16'dan so'rayapsiz. Bular qisirmi? Pichmallar, kechirasizlar, pichmallar ekan 16'dan so'rayapti. Rahmat, yaxshi bayke. Aldingizlarmi baykelar? Qancha bo'ldi aytib qo'ychi bahosin? 17,5 ga aldım dik. Semiz. Ketib boradi. 17,5. Assalomu alaykum. Qanchaga bog'lar? 20. 20 dan. Qo'zi qo'chqor bu? Yirik bichma. Ya, yirik bichmal 20 dan ekan. Yaxshi. Qanchadan berib edingiz baykesi? Aytingchi bir. 18 berot. 18 dan berib aytasiz? Ha, rahmat. 18 mingdan beryaptir, berib beribdi. Bunda qo'zili qo'ymagan jiyintiqtaymiz demi. Boshqa muzolarda tartaylik. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Qanchadan bu qo'zili qo'ylar? 40 mingdan. 40 mingdan. Tishlari qanday tishlari? 4 tishlar ekan mana. 40 mingdan so'rayapti. Mana qo'z ko'rgazib qo'ying shunday. Va lekin qandaysiz? Mana qo'z ekan, ne? Yaxshi qo'zlar ekan aka tug'anlar. Mana, davra. Bo'lganlari vallahi. Soda da bo'lyapti, suryapti. Shunday to'qmoq misnayesini ostidan kelib qoldik. Tug'anlar. Mal bugun ozroq temi keladi. Buni bazalg'achilikda tig'ilib. Qancha? Matematik al. Al, qanchadan olding? Eka öyle oldu. Eka öyle 25 dan olibdi mana do'stlar. 25 dan oldim dedi. Sotilmaydi dedi. Shunday tug'anlar. Like-dan urib qo'yib, bozib ko'ringizlar. Sizlar uchun o'ng'oy o. O'tirib olib, bosib ko'raverasizlar tug'anlar. Biz xizmat qilib beraveramiz sizlargacha. Shunday tug'anlar. Sizlar men Don Qabar kanali oldu. Charbangizlarga beraka bersin. Qanchadan baykesi? 16 dan. Qo'zi qo'chqorlar urg'achi u. Erkekler qo'chqorlar 16 dan. Qanchadan berib berasiz? Çoğları 23 dan. Cho'ngdor 23 dani. Soda oldu bayka? Berotchi. Qanchadan? Realni berganda jo'q bo'ladi u. Sodangizni bersin, ha? Realni bergan jo'q bo'ladi deydi. Qaysi kanal u yaxshi?